Hits 100. Oyentes, a continuación 100.9 Hits 100 está presenta entrevista di dia pa awe. Onda ko botan aruba ti un sapo cerca di bo e non sta mire con Sir Martin Balkenstein no ha su koffie in per non sta un trekirato si su koffie tana cammina. Sir Balkenstein buon dia. Buon dia, Andrik. Bombini. Dank je. Koffie al worden opgezet, no worry. Che men bebi koffie kava. Sì. Signor Martin Balkenstein, director di Camera di Comercio. Signor Balkenstein, contanos un poco di rol de organización aquí de entidad aquí de nos países de Cámara. Wel, Camera di Commercio, daar quasi existie aan je kaba. E rol eigenlijk dat we stimuleren e commercio, sector commercial. E sei a commissie Anton aan je na september. No ben just nueve. Well, avomba mi not accordo exact e fecha per in todo caso. Essenzial taku. Het is casi Shanghai. Sí, casi Shanghai. Y Borrol abo como director, director mi te acorda que babin for di departamento di estadística, que mi de nambo tiene un rol importante. Correct. Aquí nang eta algo un tiki differente. Per un ammesso mi tinko bisa ku Camera di Commercio tami ting de beer ku tori aspecten nang ku tami te worden trattato door die CBS. Mi chimen ku bopo pensa ku non sta solamente monitoria il sector commercial, pero è eigenlijk not sufficiente. Momento ku macro-economisch na Aruba en nota bayendo bon il sector commercial tami te soffri di essay. Dus chimen ku eta essenzial ku non sta monitoria e opportunità nang ku loting na Aruba e tami e challenges ku por perjudica e país Aruba, pero indirect también el sector comercial. Y es lo que nos hacen, nos escucha via diferentes sesiones, via surveys, via town hall sessions, via automedia. Nos escucha eigenlijk kijken naar concerns die is sector commercial. Y nos studia si es verdad, si es correcto of no. Y nos in contacto di mes con diferentes ministers, den social dialoog, por ejemplo, pero nos in contact con premier direct, nos in contact con minister Geoffrey Wever, pa vocifera e concerns con tabiba den sector commercial, pa encina por purba di drecha zaken. Ja. Che struttura ting Paco e organisación? Bitte compartir con un board y después het dagelijks bestuur. Contanos un poco die structuur. Correct. KVK existie die binti unhende met de directeur e resta CA managers CA hennen ko fungi body managers nanta hasi etrabou diario sai kemen ko nanta basicamente hasi e cambio nang momento ko bo ta cambio bo bestuur of statuten, et cetera. Of wat landen om compagnie, om vereniging, om association. Die mes amite en of pas maneja mi henenang. E solucionar problemen dan bingo initiatief, et cetera. En ons ding on boord ko ta controlatie e organisation ta fungi maniera de beseren die mensen mas bien dan te controleren eigenlijk nos finanzas. Kende nang ta registra of tinko registra na Kamer? Tur compagnie kuta economicamente activo. Miste registra. Zij te palei. Et de auto na Amerika, na una Camera e nang ta fungi mas bien como un atia, na una bupo membro, in momento que bota membro e ore Camera tahasi algo mas pabo. Nossa sigi exemplo eigenlijk die Hollanda na un eleita stipula como mister registrabo mes eigenlijk etapa protegabo mes no op je hen nota comprendere saki pero momento que bota registra bota mister voldoen certo requisiten aan jore sector commercial por check dengels registro in hoeverre bij dat een persoon kon een keer deal kunnen of bende kon of kumper kon. Sta in de serio. Aha. Se negocio serio. Sì, è trustworthy, corretto. Okay. Sì, dat is essentieel. Sì. Avo fondazione tambe in registra? Sì.
aan je 2023 burgerlijk wetboek cambia e sei dat een exigentie ko daarmee vereniging en stichting miste worden inscribi secanos. Ja. Ora se caboso hende miste registra ora di registra eenmanszaak. Mi ricordo, mi compagnia mes 40 anni passati, non sto celebrando 40 anni aqui. Tava tu eenmanszaak por me che la biro NV. Quanto sistema tem hoje em dia que você registra? A estrutura? Andere keer quanto differente structuren jurídico. Basicamente, eenmanszaak existia ainda. Eenmanszaak existia que erbij. Pero basicamente, 95% die companhia não seja te worden registrado como eenmanszaak, seja como VBA. VBA. Sì, e resto basicamente non existia que erbij, pero een corporation, een NV, een VOF, etc. Pero basicamente zij not te worden schoehimas, pas op, wat de commissaris con een eenmanszaak, zij te hobby easy pahasi en not te costoso tampoco. Pero il risico dat momento que eta bij normalo, bota persoonlijk aansprakelijk daarmee. Per zijmes hobby hende, aan wordt die biahan aan te kiespa een VBA, bota bij een notaris, via notaris te worden lanta, en jore ei eta gesplitst. Jore ei bonota een core risico personaal, si algo nota bij een bon. Candelo de Bobo Stulma. Correcto. Imagen de candela, ja, oké. Ora bij malo. Sì. Sim. Ok. Vamos pôr que bijdrage tá ora com botar bira. Vamos pôr membro registrar na Câmara de Comércio. Tá depender qual companhia, entidade vai registrar? Eta depende di lo che nanta jama gestort kapitaal. Dus quanto plakken op de hinkeningen compagnie. Het opgenomen in ons handelsregisterverordening. Het indica eigenlijk het prijsmas barato, dan 26 florin per anno, zij de 8 florin per luna e meno per immagina zij te gastan cu compagnie dan op paga. Die mes NV's, zien ons de papje over die NV's kraan, die manier een kooiman of een do-it, por ejemplo. Ja, dan ding miljoenen hinka denk jele, jore een aan te paga in maximumprijs cu 1.275 florin per anno. Yeah. Bolsonaro é uma entidade de governo me tem que dizer que mais melhor manejar na tecnologia. Para sobre que mais hopi complemento de nossa companhia mes com na câmara você tem algo que chama My Chamber. Correto. Então a aplicação aqui e com et responder back torta algo que abinta evolucionar e não está perfeito na começo, pero la queda bira melhor te que awe eta hobby bom, met een hobby compliment. Contamos comunidade com esta funciona. My Chamber. My Chamber wordt desarrollada com a visão que eigenlijk nos miste facilitar o sector comercial com não mister bem personalmente na Câmara de Comércio, dus van Febo stoel die office, bopo je natur kon aan digitaal, seja bota landbo companhia, seja bokje hef op companhia, seja bokje cambio bestuur, etc. Hasi qualquer autocambio, bem com outra companhia e pa motivo aí a worden buscar companhia die Hollanda, zij dat op mijn tempo, Datalief, goed toevallig AW, elle jegen naar Aruba, om die te contacten over die zaken. Pero in todo caso, nang trahariba software, customized software, dus naar basis die lijkt te prescribi per Camera di Commercio, Kiko, daar worden exegie, er zijn nota boord, er zijn nota Martijn, er zijn nota Mihenenang. Het lijkt te bezig komen, momenten op je land een compagnie, waar mister integraliteit dat kost. Wel, er zei dat we een aanvangspunt, die después naar het aantal software, e software ta hasi ku bedat bopo registratu kos. Onde promena ku bopo firma on digital ta boso. Correct. Tremendo. Nos estaba tan sí. Sei estaba un poco un hassle para make sure que o gobierno también te acepta saki. Sí. Per la loca e nos keren nos trendsetter dingen saki. E die mes momento que de binco un software assim bom mister monitoria kiko ta bon kiko ta menos bon kiko por de cambia. E per mes Datalief AW ta na Câmara de Comércio passou nos sta hasi restyling en not just restyling eigenlijk het overhaul completamente de sentido con nos escucha el sector comercial nos invita ciertos stakeholders que
tá usa no sistema hobby frequentemente, por ejemplo, notariato, etc., trustkantoor, abogado lang, en dan te indica kiko dat bij de bong, e kiko sigung nampo worden mihora. E zij worden translated, den working order, pa data leave, ahasi e trabalho, e awonos dat por vaak, ainda no publicamente, pero nos intern por vaak kiko worden cambiar, conform deseo nang die sector comercial. Que men também overhaul upgrade bobo bisa. Een upgrade significante na de hobby mas fácil supostamente para o sector comercial para assim um cambio. Via die My Chamber bobo comprar uittreksel também? Claro. Por isso paga tu cos. Paga tu cos e botar aí uittreksel mes un dia en nota bij mes ora e je zet pa un motivo ku nos kier controla ku e uittreksel ta refrigeratori camionang ku asosse de passo eta possible andre ku ave bota llega na Câmara do Comércio porque a hasi auto camionang pero cambio no avorde processa ainda e seguinte dia bota pedi uittreksel e bota bisa pero saki no ta refrigera e cambio ku ma hasi aiera dus nos quer controlar en sei pero denk se uittreksel bij data refrigerator e camionang e situação actual e sei dat dura menos que 24 horas, dus bota paga online en bota haie mesora via dembo e-mail bota haie uittreksel. Correcto. Por me que nos vai no tema que me quer conversar bastante profundo com o Sr. Balkenstein. Tabating e me atende, Sr. Robert Cruz, mencionar que die negócio que não te registrar na Câmara. Dus, pero me acorda antes dat tinha temor que se pode registrar na Câmara, sei que men que tur gente poak turcos dibo companhia. Então, se assim que a gente não tem medo para registrar na Câmara, se está é caso ainda tem privacidade para a companhia, não? Ou que tu vai gente que vai me que aí sabe quem está jefe não, quem está é a administração de tal companhia, é possível ainda? Sim, nos registro de toerende por bing na KVK para assim não inzage. Inzage, ja. Inzage is registro digital. Da parcialmente será mescos com Holanda te hasi, mescos com Bonaire te hasi, Asta Sint Maarten te hasi, dus nos not de único dingen zaken. Nos ta laga e basisinformatie free, para turhende por waka zaken, pero por ejemplo, si bo que waka directeur, e ora ei bo por paga un 5 florin per view, e ora ei bota hai tur informação digital de companhia. Je zegt de lei, transparência. Leidt inderdaad cultuur hende po wak. Kennen dat skibi ding como directeur et cetera. Eta auto ko loketa trata ubo de ultimate beneficiary owner. E sei nota inzichtelijk para ninguém hende fuero de ocho organisação dan kuta hasi controle maneira openbaar ministerie, FAU, Banco Central et cetera. Kansspelautoriteit, pero solamente sin anta investiga un persona of un compagnia. Pero sì, et lei kuta bisoko et transparant. Ja. E pa bing back riba e tema ko papiri. No, ora che non sto vedendo il tema, per mi chiede puntravo sì, quello che Robert Cruz disse, che è membro di Bosso Board, e le piste un gruppo grande che non ti registra. Bosso ti una strategia per i papi che non registra, e sei andando. Gobierno ha na anno 2020 un opdracht para un professor para check con grandi e sector informalta. E tempo ei etapata risultato gest 9 teco 20%. Mi feeling dat pero nos noting data dan te prebe sei, pero e logica dat wisse ko eigenlijk het logisch ko ela crece e ultimo aanang pas op después die research die professor ei dat in covid die hala die hende abandonan nang na una nang tabata tra nang comissa pana mes pero no sempre dat in incentive pa bing registrabo mes tame het over het algemeen loke professor ta indicata compagnie nang chiquito maniera un barbershop of hende moheko ta hasi nails of wat
trajariba un carpintero of mecanico, etc. Die mes is zij nota conform elei indica duidelijk hoe momenten op het economisch actief, boting co registrabo mes, pero boting razón, ting hende co de bise ja periode di biaha, kafika te share information co belasting en después ons miste paga belasting. Lo que nos decididi hasi informa hende kiko eigenlijk een voordeel momento que bota registrabo mes na Kamer. Ultimo aanang structuur di impuesto a cambio assino hopi que basicamente bota paga machatiki impuesto momento que bota un companhia chiquito na belasting. Además momento que bota registrar na Kamer bota worden protegat daarmee contra certo abuso nang. Dus nos está purba eigenlijk die binko con incentives, nos está bezig daarmee pa inventarizar kika op hasi pa stimula entrepreneurship, por ejemplo. En nos saco e cost of doing business ta halto na Aruba, Banco Central mes hasi un research to kante esaki ting de berco is premio social como is worden pagar. Pero bopo binko mo kubiano bopo bisa mikia stimula entrepreneurship yore nivel di impuesto pa primi ainang lota hopi masabau. Mit accordo cu durante COVID nang cambia structuur die impuesto de sentido cu marketing taba pa 200% aftrekbare jore nos savak verdad cu ting boom die digital marketing i astam boom die companhia nang cu abai dengi direction dus bo ting certo instrument nang cu bo dirigi pa rem af desarrollo of stimula desarrollo nos die mes zijn nota des cabos para decidir, pero nos hasi bespreekbaar si con el gobierno. Ja, ok. Vamos papi un poco arriba, lo cual sorprendemi, si man pasama haya un news item de mi noticiero y voy a mencionar que no Aruba to para delante di un tormenta perfecto. Bueno, esa 30 temporada de huracán, verdad, pero tormenta como que hermenta algo otro. Y toch, mi test pa fo de mi audiencia no tatur gente a capte sei, pero ave mi da agradeci ko bota se que nos zoom in pa nos essa qua tormenta boquiermen que nos ta para dilante je. Sì, danke pa trisse dilanti, was op un concern die bedaad die KVK, die board die mi. Un poco anni passati nos scucce di sector commercial cu ting massimas comerciant não tem problema não para hire personal e na base no survey nós hire sacuting 74% de companhia não tá struggle para hire qualified personal e nós tá penso que esse tá problema, pero eigenlijk esse não tá problema, esse tá gis e luz corra ribo dashboard di bo auto que indica algo is really wrong e problema kardinaal eigenlijk demografie. On gis mi bij papi over die zaken, pero pakiko un perfect storm. Nos ting demographic transition, cu ting un cambio hobby intenso actualmente, pero fuera di essay nos ta worden confrontar cu pa di challenges, cu ta expansión den sector di hotelero. Mientras tanto, nos ting expansión también no controlado door die Airbnb. Lo que mabisacaba to demographic engine a stagna. E sei ta causa que nos lo vai depender de avó pa futuro completamente de migração. Migração que men kubo mesetting huisvesting, betaalbare huisvesting pa immigranten en nos tabaco is sector die constructie no por koopko e dement. Dus eigenlijk ting cinco differente factor ko rebana mesta manejabel, si bota cada bota toma ta manejabel, pero esaki ta sistematico. De sentido ko eta un geheel un conglomeraat die development ko ta toma lugar e bom mister trata nan tour sino nanta fortifica outro e bota drente den un spiraal negativo. Laat me cominciar con engine di esaki. Más o menos dos generación pasada, un familia estaba tan arrobada existir 17 personas en promedio. Ahora que está 2.6
personen lang zo. E etableren cada década etableren menos e menos. Na outra banda, nos candidato de renda 65 plus a multiplicar best 5 e último 60 anos. Kijk dat e causa principal die toerenproblemen lang ta e vruchtbaarheidscijfer en zei een fertility rate, zei je menko e kandidaat die moet je dan ko umama te haaien naar Aruba. Je zei ta na un nivel acima abau ko nos ta rank den top den mundo. Acima abau ta et a massa bau ko na Holanda mes. E pat i primeiro viaje den history na Aruba nunca ela sucede ko e candidato di baby's kuta nase da menos ko e candidato di hende kuta fallece. E conclusión ta ko e nature growth, e crescimento natural di nos população ta negativo avo. Essa é para prometer de nossa história. Correct. Nunca ela sucede. Mas morto com renda ta nase pa Mas aia. morto com renda ta nase. E para que essa é essencial, para o momento que uma economia ta cresce, eta Mas se tem mais renda ta nase com temor. Eta pedi mas trabajador. Sim. Pero o momento que mesmo uma população não por lever aan e demanda of no voorzien dingen in de maanden e ora e conclusión ta kunos te depende de imigração. E sei nota para di primeiro viaje nos havak diferente waves ten einen just nu even 30 nos havak wave di lago nos havak sei tame depois de 86 het 86 estava um outflow pero na aina 90 nós estava um inflow gigantesco na aina 90 nós estava the fastest growing country in the world e sei estava doku e sector di hotel estava booming in tempo e nós não estávamos suficiente hende local para trabalhar em construction sector, dus nós invitar migranten para trabalhar para nós e de verdade nós cresce com 5.2% em tempo isso é gigantesco. Pero agora que, whether we like it or not, nós está dependendo de migranten. E para que como te disse que sei nós miste wak bom que nós está bij haar, se passou nós tem expansão den sector hotel, nós tem mais que 10.000 kamer den totalidade, sim, met de toma en normal resource plus een timeshare daarmee acerca, nós tem mais que 10.000 kamer. Pero tem expansão para upcoming years, upcoming 2-3 anos, de 1.850 kamer ainda. Mas expansão? Mas expansão, correto. E esse é permits que worden doen na Cava. Para hotel? Para Airbnb? No, para hotel sector, correcto, sí. 1.800 kamer más. 1.850 kamer más, sí. Y por traducir esse give and take, ballpark figure, que é candidato de empleado dan que esse te genera. E data dan die SVB e die ahata te indica para cada kamer bo sitting mais ou menos persoon riba e payroll. Di hotel mes, je zet er dat. Pero no sa tame ku ting certo trabalho ku te worden hasipa hotel ku nota ribe payroll ku te uitbesteed. Por ejemplo, casino, restaurants, maintenance die jardin, maintenance die pool, air conditioning maintenance en toerekoning ei. Dus ze zei eigenlijk bomisteer, zij tame mister worden regla. E si bet tuma e data nang di World Tourism Organization kuting benchmarks kuta indica quanto kupo di trabalho worden genera on the long term, dus not directo, pero on the longer term, ku un hotelkamer e ore ei nanta biso eigenlijk eta bira double. E pakiko eta logico op zo'n momento ku un hotel ta expandeert su capacidad, boting mas demanda pa huurmento di auto. Dicho hecho, no sabake sei... Cammina na iena, cava? Sì, dimpa indica que verdade, nós tem aqui nós tem mais que 100.000 veículos riba camina, pero me que mas visitanten of mas kamer ta atrahe mas visitanten aqui nang e sei te traduzir so mes ding mas activities water sport activities huurmento die trikes bikes whatever bopo pensa die horse riding activities whatever e
Torre sei lo aumenta, Lo aumenta, lo multiplica debina e aumento di camber que tu guarda primeira. E sei tormenta convocamento. E sei parte di tormento, tem mais coisa. Passou. Die lamper que estrena. Correcto. Oh, no. Zie met de applica aan to, dus de cijferen aan die World Tourism Organization. Jore nos por traduzir em 1850 hende denk mais ou menos entre 4.000 e 5.000 cupo di trabalho na diferente oorland meeste worden hierna. E zet uno per una outra banda nos tem Airbnb ampliação. Nós temos diferentes fuentes, Economisch Bureau Amsterdam indica par de ano passado, na 2023, que nós temos mais de 4.200 câmeras. Nós temos por observar que é amplia. Por exemplo, nós temos para Aruba promedio caso, riba 10 casos para Airbnb. Agora que acaba. Pero na Noord é riba cada 4 cas cava. E doco é generar mais placa. Tem incentive, kopen de best wel met de convert met kas. E met erbij benden zij of met erbij verhuren zij para toeristen dan. E Economisch Bureau Amsterdam indica também que nota maioria de units nota kamer kunnen worden verhuurd. Het hinter unit die kas. Zeg je men ko kandidaat die kas kon nos ting, mais ou menos 38.000. Nos ting mas ko 4.000 units ko eigenlijk nota beschikbaar para nos mensen henenang. Pas op een aantal worden verhuurd naar toeristen. Dus ze zei dat een autoparty die is storm. De autobanen aldrig daarmee op een paar pensioen meskos komen ja paar die aanjang in ons ding banen die nos ding denk ik upcoming 5 jaar nos ding 6.000 trashing hende ko basicamente een ding direto die baja pensioen aqui jes aja eta doppel verdubbeld eta bieren trashing kemen nos ding behoefte naar 5.000 un tiki mais com 5.000 renda para o hotelsector direct e nos meeste reemplaçar não com trabalho com pensioen op korte termijn ja acaba tá 5.000 so se papo over die shortage die just 2.000 cupo de trabalho como este worden jana e mas explica que nos mesmo população tá crescendo negativo é te bira mais chiquito e sai nota temporalmente passou um momento que e muito não wat haja ik kan niet dat die moedje nog sufficiënte para sustain Aruba denk een niveau neutraal. Dus eigenlijk we miste haja 2.1 moedje parkeren neutraal, al wordt er 1.36. Maar misschien een tikje die mas, ja. Cada generación da más chiquito que a generación anterior. Het 2/3 solamente 2/3 parte da produzir. Sei que men com cada vez nos mesmo população tá bira mais chiquito. Nós tá depender, whether we like it or not, nós tá depender de migração. Pero essa é outro perigo de momento, por ponto na mes na não tá vai queda, passou by já acaba tem escassidade de cas, at least cas cubo por afford. E escassidade de terreno, dame. Tem escassidade em terreno, correto. E además, se in land que die owner mes, dan daarbij per prijs entre 200 en 70 florin per meter kwadraat, migranten op ervoor. Zei ik, basicamente, nos no por huisvest immigranten. Fuera die sei, als ze nos solven sei, bang bezig hoe dip dat fungie optimaal nos ding plan para apartments ding vormen. Pagabo, nos noting suficiente trabajador ng den e sector de construção, para sobre nos survey a sali bonkla, com e shortage na hende para trabalhar sector da cobritur sector. Eta cobritame, dus non solamente il hotel sector, eta cobritame e tour e auto sector. Nou, je zei, die mes, eta depende di demographic transition, com mas hende ta sali fe mercado laboral e hoben dan nothing sufficiente hoben pa commissar e además ting hala kuta bisa wel met de busca miluk somewhere else. E momento que tem escassidade ne cas
Botawaku e prijs aan te subi. Dicho hecho, ya acaba na 2019 Banco Central a calcular que a mediana prijs é que men ku 50% de casa anta bau de prijs 50 da riba e prijs, pero eta 575 mil florin. Maioria die hen op paga sei pas over het prijs impagável para a maioria de hen local. Para começar a trazer um caso Correto. de quanto metro quadrado, mais ou menos? Well, sei dat de mediano minus sabe que bes quanto exact per met Zeg not un caso grande, un caso mediano. Un caso normal bang bisse di 150 metri quadrati. Yeah. No más que sei. Wow. Pues nos da esa quita lo que quer bisa algo mais esa quita parte de tormento of casi full tormento que bota mira nos tinos dilante. Nos tem pari puzzelstukjes mas. Sobre, nós temos, por exemplo, FCCA que acomet para ajuda dingen zaken, sim, pero não tem wachtlijst caba de 3.000 gente e não pode trazer com máximo esforço somente 200 cas per aia. Dus FCCA tem wachtlijst de 3.050 is en 1.000 não que também tem wacht. Correto. Dus não tem maneira para solucionar essa zaken ali. Fuera die sei dingen ultimo pele e sei cardinal nos hende grandi ma bisa caba con nos biba mas largo e candidaat dis hende 65 plus a multiplicar bes 5 den comparação com 6 décadas passar nos tem mes tanto hende grandi con a Holanda e nos toersa com Holanda ta vergrijst wel nos ta mes tanto vergrijst pero aqui na Aruba e envelhecimento daarbij hopi mas lihe. Kijk het concerning. Antes, botava ding hala die moet je dan kunnen we zo al met de take care die papa of mama. Aworiki, momento que não tá hanya you, maioria de família não tá hanya you, que men papa e mama tá nan so na casa. E nan dado momento, não pode take care die momento mas, dus bota depender die Wit-Gele Kruis, pero Wit-Gele Kruis not insufficiente hende para take care die tour hende tampouco. E para besteed uit toezicht para 24 é 24/7 é prijs com maioria de nos não paga. Popo isso wel met de aplicar para bij casa grande. Sim, pero ainda tem wachtlijst. Também tem wachtlijst. Mesmo cos. E basicamente nós tá vacuum nos mister anticipar ribo un demanda gigantesco di hende grande con no keer mas den dankas, pero que biba denk un cas anciano of in ieder geval na dan proberen un poco más confortável pero fuera de sei not solamente cas eta equido tame passo un dado momento buono por asi e shopping moments buono por asi cas limpi etc. Pero hasta casi anciano não tem escassidade personal. Correto. Mesmo um familiar de para outro não tá aqui tá trado manda para aqui não tá mesmo escassidade. Sim. Ja. Que mentore elementen come mencionare nata forza of fortificar e otro element e lastima mi nota vaak mucho gente con papi over die zaken bisa laten nos discutir un holistic system na una nos toerta vaak den cooperação com o outro com nós por solucionar essa aqui. Ja. Nós estamos um break, Martin, para saber nós temos que acabar de digerir o que bacabi papi aqui. É storm que bacabi explica e tudo é factor não e cifra não e causa não. Aqui dentro nós está back com a entrevista de dia para awe com o Sr. Martin Balkenstein, diretor de Câmara de Comércio. Verduramente trempão, bimbe canoche, pantalão, pizza, pro mim, me buy those cookie pa riba. I walk in a subway, fresh every day. I eat me subway, Nossa come doce, nossa come bom, nossa come fresh. Passou Subway tá the best. Subway, eat fresh.
Limpieza está una necesidad y prioridad. Peseita mijo ku su manejo y servicio ta den man di experto nang. Sea pa casa, oficina, tienda, hotel, restaurant, café, parque, laboratorio y hopi más, nos tiene team de trabajadores y plan como ejecutar el mejor trabajo de limpieza para vos. Nos productos nang ta de calidad local y internacional, adecuado para nos medio ambiente. Paquete nan de limpieza ta incluí consejo para limpieza, quick and easy green cleaning, pressure wash, limpieza después de construcción, limpieza de cocina y baño, sanitizing después de evento, deep cleaning. Nos tin experto nan para remover, pega y lava tapete. Para más información, por llámanos libremente na 588-277 o 588-4370. Nuestra oficina está localizada en Emmastraat 17, Oranjestad. Toma contacto AWMS y conoce nan trabajo y calidad. Cleaning Geeks Services. Pumester bateria con no talaga na kaya, bateria Motorcraft que test completamente con garantía de 3 años, traja para tour size y modelo para auto estar bon y seguro tu viaja. Para performance smooth y confiable, Motorcraft Motor Oil tiene una variación amplio de synthetic y conventional oils. Traja para tour, modelo y marca de auto. Visita Iruskin na LG Smith Boulevard 52 o WhatsApp na 524-4480. Tu nuevo auto y atención que merece. Motorcraft, that's the top, trusted everywhere. Vim toma break durante dia super druk na Smith & Dorla's Coffee House para sobosaka ba unda para saborear bom coffee of delicioso thee orgánico acompanhado para douche broodje, bolo of salada. E special, o Smith & Dorla's está procurando para preparar para com hope e amor. Para nos clientes que tá preferir thee 100% orgânico e livre de cafeína, tem 6 tipos como mister bem purba. E para paladar diferente, é Bombay Chai, thé exótico, mescla de cinnamon, ginger, nutmeg e black tea. E para nos juventud, aparte de caramel e mocha frappuccino, agora também tem cookies and cream de coffee frio na Smith & Dorla's. Vim desfrutar de nosso espaço ideal para fiesta ou para reunir com amigos. Nós está abrindo dia de 9 de manhã para 6 da tarde e já sabra de 9 de manhã para 2 da tarde. Llama Trempang para reservar na telefone 588-4888. Smith & Dorla's Coffee House. Ta pa isunang kusa di compartir den bom ambiente. It's 100. Sr. Martin Balkenstein, te sigue conosco un rato más. Nos estaba en pregunta, mi primeira pergunta na Sr. Balkenstein. Awo e gran causa di e tormenta, ta mi te comprendedibo aparentemente más hotel que quer haya permiso para trabajar y construir. Awo Aruba no está creciendo, ya no está full. Over tourism, según Tour, Banco Central y Tour en Tabisano, no se llega en el top y ahora que no se comienza a perjudicar los mismos, ahora que hasta Tour, terreno nan, tawardo será para Tours nan, que está afectando naturaleza y saturación de isla ya ha comenzado. Pregunta ta, bueno, ta quiere Suiza recientemente, si manco pasa, Suiza a tener un referéndum. Camina el pueblo a votar si no quiere más desarrollo, sí o no. Vos no te quiere que Aruba llegue en el punto que nos meses tiene un tipo de referéndum aquí para la decisión no tan den man di van a poner gis un minister of un departamento para decidir si nos quiere más sí o no. Wat er is een punt hobby interessant in land, met akkoord con tempo con met wat directeur na CBS aina nos stava bezig junto con Banco Central, Câmara de Comércio e IPA para fazer carrying capacity study. E resultato não tá indicar que eigenlijk o tempo aí tá para halar die hende cabo não tá no Aruba a chega su carrying capacity. Sei que menco nós tá chega na crescimento máximo e nós vamos seguir crescer, mas tem halar die differente report que te indicar die instância maneira the World Bank
de IMF, et cetera, kuti indicaco eigenlijk nos llega na e punto di saturazione cava. E einang mikje bij back na e causa principal, Aldrik. E causa principal nota bij de expansión, pero eigenlijk e causa principal da, ku nos nota producir sufficiente juna mas pa jene e coupe di trebouw. E engine eigenlijk appara. In momento ku bota wak, ku engine te para, bo miste realizar cum qualquer expansión económico, sea en meseta via AI sin hende, sea bota depende di migrant nang. I einang ting e question si verdad nos ta desea ese y si nos por Carga nang. Dus se seita un question Yeah, principal. maar bota biset un tormenta perfecto que la dal pega un jaque mate. Sí. Checkmate. Sí. Well, mi no quier bati alarm sin mencionar que cierta solución quizás. Yeah. Por ejemplo, momento que verdad nos embrace innovation y AI, lo que op país Santa Hasicaba, dat betekent un report di UNESCO, United Nations afdeling, dat indica que momento que nos embrace AI nos por stimular nos GDP growth tico un promedio di 7.7 avor % per aia. Avor que proyección tapa e último año eta queda rond die 1.3% soco, net nada. Y del mundo turístico su impacto tan menos. Correcto. Ja, Pas zij ting de beco e tipo de trabalho, correto. Ja. Pero nos powak anto in hoeverre nos por kita e burden die tanto turisten lang, mientras que e placa cita drente. Mi nota biso que nos mesta hasi se tal e tal maniera, pero por ejemplo, te wordt questionado di hopi differente instantie lang, que quizás nos por baja e cantidad di gente que te bing aqui nang ku cruise liners. E passou essa causa certo opstopping, momento que nós tem 3-4 barcos não parou. E ma compro deco hotel também tá evaluando para subir não preço e baixa quantidade de turistas para Aruba, onde tem menos grado de ocupação. Botamos entender isso aí? Sim. Dus tanta corre de 60-70, pero na preço câmara tá $1,000 regularmente per dia. Correct. Aruba su RevPAR, dat kita bij het sumamente alto, dus ze zijn bij jende bom. Pero se isso vira desagradável, muito yen, tráfico pegado caminda, e ora bom para cobrar $1,000 per câmbio, menos que produto a vai atrás. Aí bota touch e ponto de dolor, por momento que o quer haja e henen dan kuta willen die paga $1,000 per a noite, o mister doen produto excelente. Na en a beach not overcrowded. Na en not toma hopi tempo die punto per punto. Momento que bota varda riba un taxi driver, dan bonokje waarde mij oren pas over taxi drivers not types om te bezig com transportação die auto. Momento que dan que compra produto wo mister paren en rij pas op het sine crowded. Na estaita nosta wak na diferente países Cancún tá un ejemplo. Bota llega na un top, na dado momento bota by down the hill e ora é quase impossível de beam back. Ja, sim. Nós temos pergunta de comunidade, nós também cortico, pessoal, já não se passe hora acaba. Bom dia, Aldrich pergunta, quanto porcentagem de companhia não arubiano está registrada na KVK, onde divisas trabalha for? KVK está sostenendo uma lei, por exemplo, para Airbnb e arubiano tem preferência e menos belasting para promover inversão? Pergunta dan bom pergunta, pero mi no tengo contesta avor na mesa. Nos provaxi quanto companhia nang ta worden dirigido di henen nang kun nota lokaal. Die mes e ore ei si na mista hai un permit di departamento di assunto nang economico. E suggestie, lo que te worden doen na sei dat punto nan ku lo que ma bisa kamen, nos escuche certo con fe sector commercial of fe citizens e nos da voice sei ku is ku minister concerni. Pergunta na Sr. Balkenstein, Câmara de Comércio tem altura que a lei de Hoffa tem efeito riba comércio, que é a opinião de Câmara de Comércio?
KVK te bezig per studia keto bij escucha, keto bij die tourbaan. Dus dan stappen in differente sessies die minister Joffrey ayer maar bijna een sessie kunnen worden doen door die Partido MEP. Dan stappen in sessies kaber die PPA. Per escucha pros e contras die lei. Lo que hoop je importante dat konos minister escucha tame e consejo die raad van advies naar Aruba en raad van state naar Hollanda. E na base die zei, nos por determinar ons standpunt. Directeur Ami Nopopapia namens de Kamer, dus heet de Boordepapia namens de Kamer. Akinang nos no afvigen ons standpunt aan ene, pero nos te compara de situatie actualmente die laft ku kaft e ciberdad nos por spar tanto placa na no paga e rente e ora verdad lo que nos spart bij un investment fund. Yeah. Abo, Martín, mi última pregunta, Nabo. Antes, nos companhia também tabata no hopi mais tempo aqui tabata representar companhia na kutain of tatin companhia que quer estabelecer na Aruba, então nanta pedi nos para assim diferente estúdio of contratar gente que tá assim estúdio. Lei na Aruba tabata bisa se boque bem com companhia, boque expandir, bo meste environmental impact study, social economic impact study, para bo entregar com bo permisso não. Então depois tem uma avaliação de todo lugar. Se mais hotel bem Aruba, boque circunstância manequeta, de mês e estúdio não é losali negativo. Se hotel não que expandir ou estabelecer mais. Me pergunta na bota governo tem criteria ainda para escutar ou mira estúdio promeco seguir dona permisso? O governo tem diferentes criteria para diferentes tipos de negócio. Me nota completamente familiar com a exigência que tem para hotel, pero de mes a exigência é tá hopi mais amplo que, por exemplo, se você diz bem com social economic impact study, por exemplo. Correto. Diferente instâncias em conjunto, mas ter mira se verdade é país por carguele. Well, corrente, infraestrutura, logística, todo isso não é medir, não? É um ponto que não está medir atualmente, no momento que você decide para permit como se pode dar ou não, não está somente companhia de isolação. E o que altijd de Trisseland is ponto cardinal que eigenlijk nos miste medir se verdade é desejável para Aruba para carga algo mais. Esse não por carregamento. Correto. E o último estudo que a sido canto turismo te indica que candidati turistas te subi, pero lo que lanten laga atrás no te subi de mesma velocidade. E pensei, minister Wendrik quer aumentar essa, pero the big question is como te hasi essa. Yeah. Aumentar lo que o turista gasta de destinação. Essa é uma boa ideia. O problema está com a maneira nossa papia. Nós não tínhamos gente na maneira de bisa. E tampouco nós tínhamos espaço para carregar mais e infraestrutura. Bueno, estava sumamente interessante. Martín, algo mais que você añadir para nossa compra de tormenta, para me conhecer? Wel, met de keer is zaken dat diz para bate alarmklok que nos saco algo está vindo e não está muito lado. Met de keer que nos por antecipar riba é zaken e pensa que pode fazer. Mas mencionar innovation, por exemplo, AI, ainda nós não está fazendo muito riba em área AI, pero nós podemos também para incentives para estimular gente que agora kita na casa, por exemplo, mama solteiro com um chiquito, e também não met de keer na casa, para soube se me te paga para mim eta costa mi mas ku lo que me te genera. En nang bota wak handvat ku te bisa wel mi por intensiva e quantiteit die hende ku te tra. Nos ting halat die hende dan grani ku te bisa wel mi kiesi tra. Pero mi not haie e werkgever nog keer of ilei nog keer et cetera. Dus ons miste wak na kiko nos por tweak pa hasi toch ku labor force so avo en labor force se hende ku te tra denk nos força laboral da stagna en not te crisimas. Sei nos ministério aumentar pouco. Yeah. E você pensa de bem com incentivo de belasting para pareja não haya mais quita gasto de crash com escola sowieso. Outro país está assim, não? Sim.
pero nos meseta honesto. Momento que bota exitoso, un yuta tanasi awor, aki binti aie quizás eta drente en ons força laboral, dus en nota solucionar problemen actualmente. Pero mi tinko admitisi pa henenang jong, e kosto di bida ta hopi caro, e sei ta traduci su mes na e decisión ku verdad na no por effort on you. Sei ta undi e variabile ku ta causa ku família nang avor moderno nota bai ha insufficiente you para reemplazar e outro nang. Ja. Tabata Sr. Martin Balkenstein junto con nosotros, director de Cámara de Comercio. Masha danki, Sr. Balkenstein. Nou, oro, danki pa de opportunity aqui nang Aldrik. Nou, ordo. Tabata Sr. Balkenstein junto con nosotros, riba información y explicación de Kiko ta e tormenta económico-social e laboral con nos isla ahora que ting nos dilanti.